Tinapalabas, nakikapang ni Edmar kada Don Marcos, tapno saanan amang riribok pala ito'y itipurok berde, kan tapno paliwan na dagitoy, gapota sa bali ti atap na kadakwada. Itikadda na iti grupo, at dadag iti bambanag anaamuan na may papan kada Don Marcos, kat mainaig iti marihuana. Iti sa bali abangir, nagsabat ti dalan da Paula ken Dolores iti pagadalan. May sa pagadalan ti pagadalan da. Inawis ni Paula ni Dolores amangan iti kantin. Ket iti panagsarsarita da. Pasig apang masagit tim balikas ni Dolores kan kuana. Itagagayem adto yung tituloy ti nobela tayo na pauluan. Rodora! Sa bagay, dagiti kakastat at tao, adan tumat pakadinigraan da. Gaputa madusa dan tumatlaan. Tatidakas apanunot ken aramid. Kagura ti Diyos. Apay, adda ka di ammom akasta, Dolores? Adda, Sino? awan sa bali, nudisi ka, Paula. Anya? Dolores, kasla day naramid ko ken kama diya. Gapo, tasaan ka anagbaligi. Anya? Pasensya ka na. Ngam agtong palak ka ni Edmar. At ipanagadal ko laeng ti ipangrunak. Iso saan ang mabalin nga agkadkadwata, Paula? Kasla imbagam adakesak a tao, Dolores? Awan matkit di imbaga kakasta. Ang talaga adyak kaya ti maki-close wano makisiningad iti oray asino. Uray siya akalugaran? Well, oray sika. No adaman pakigayamak, awan sa bali. No di ti talaga atalkak a tao. Anyan dagita abalikas mo, Dolores? Makapasair ka ngagsarsarita. Diyak malipatan da ito'y apanagsarakta. Sipod pa'y Paula. Adan apal mo kada kami kan ni Rodora. Kat sipod pa'y saan ka akayat agayam. Tadyak kayat ti ugalim. Managpamarang ka. Nang runa no ada kayat mo. Ngam inton maalam ti kayat mo. Di monton pagan ano ti kaduang. Sumardeng ka? Sorry Ngam talaga akastoy ti marikriknakken ka. Idi pa'y laeng. Prangkaan kan. Saan ka akayat agayam? No di na kayat agayam. Saan lang? Kitangkan. Agsiddawa ka talaga kan ni Paula. Kasla anak tibak nang tilangana ita. Idin to tapadak met amamirmiraot. Liklikak ida iti konak. Hanggang sumursurot metlat ta. Dakas ti panggap na idi kanyak. Amok dayta. Iso amasapul nga anadak ni Paula. Boss, nasisirap ni Edmar iti kwarta. Isupay na mismo tinagdisnodo ama panije plantasyon ti gayem mo apadam adon. Bayam lang, Mortaño. Nasayat matap no maayayo. Naglakamot gaya masisirap iti pirak dahi jeng agin lalaing. Enika kay ti ado a kwarta. Iso akas ta unay aragsak na. Kasla natak ng lalaki. Ngami di nakakita ti ado a kwarta. Kalata nagbaliw. Adayo gaam ti turungan ta bugoy. Itay pa nga agtartaray to'y bas. Mano nga oras ang tinapalabas. Uy nga ro, Edmar. Adayo ti papananta. Nabayag ka din iti grupo ni Don Marcos. Nabayag ako na. Pulos ka di mo pinanunot ti Simina. Saan? Gaputa mabuti nga. Amin na sumyas iti grupo. Patayin na. Aniya. Sige. Irakad dagita at tao. Ay, Pangulo! Pangulo! Siyak ni Pugoy. Ti pasurot ni Don Marcos.
Pues, anya tika dayo ditoy, ha? Umay kami lang pumasyar, Pangulo. Pinalubusan na kami ni Boss Marcos. Ada sa balya panggapyo. Amok dayta. Awan, Pangulo. Umay kami lang pumasyar. Dahito ngamin kabarbaro akadwami. Kaya't na makita ti plantasyon ti marijuana. Dayta ti pudno, Pangulo. Ngayon na da. Iso akinid daw ko kini Boss Marcos. As sumarungkar kami dito. Ket pinalubusan na kami, mat. Iso pangasiyo ta sanda kami ngay rakat, Pangulo. Awan da ka sa panggap me. Sige. Sanda kayon ngay raket. Ngem iti kanito nga damadlaw mi adakes kada kayo. Paltugan da kayo na dagos. Awan, Pangulo. Amo mi dayta. Laglagi penyo timbaga. Basit lang abidot yo. Paltugan da kayon at dagos. Talaga gayam analawa ti plantasyon dito, bugoy. Wan, putno dayta itmar. Kat may sak mo titiyan nagimula. Nalamang dito. Ket pudno. Itala ang makitak ti kastoy a plantasyon. Amom tilanga ti marijuana. Wan, amo. Sana nga ignorante ti dayta. Kuna ka no, di mo amo, Edmar. Nalamang dayto yung lugar. Awan ti mga ipagarop. At ilikudan dayta nakataytayag abantay. Ket plantasyon gayam ti marijuana. Nagdursok kayo nga imay ditoy. Pues, saan kayo napalubusan pa nga agsubli? Pangulo. Nangigyo timbagat. Saan kayon ang makapanaw pa'y ditoy? Gapo, tagpay kayon ditoy, kas trabahador. Pangulo, Sana, Pangulo, tagururayan kada kami ni Boss Marcos. Kat da kami timbaw na ang mga alay tibingay me. Saan kayon napalubusan pa'y? Dito'y kayon, aging gatong palbiyagyo! ilasin po dagiti nagagong akayaw. Kailin ka. Noon dagiti mutsan ang hagango, kinaidarang iti inay. Tata Sabas, Rodora, ay unay kan. Makakikiktot ka, may. Ay na, sorry, Tata. ay na nakiktuta ka. Adda ka di ibagam. Malasang kaw. Awan ngamin makasarsaritak, Tata. Ni Dolores sa gayam ko. Adda itan ija syudad. Katnimat Edmar akaayan-ayat ko. Awan ita dito ay. Adda na pananda. Kasta aya. Ngam among, Tata. Nakikapang ti boyfriend ko iti grupo ni Don Marcos. Anya. Nakikapang kada Don Marcos. Apay ngay. Di pa'y lang akayat ni Don Marcos at tumipon ni Edmar iti grupo da. Kat no saan at tumipon? Mangriribok iti Purok Berde. Ha? Iso atap no maliklikan ti riribok. Immanugot ni Edmar at tumipon kadakwada. Ngam ita, awan dito ni Edmar. Napanda iti sa bali a lugar. Adda sa rungkaran da a plantasyon ti marijuana. Anya. Ay sus. Ay punakon kahit asabali ti aramid tayo dyan Don Marcos. Malaksid agamrod iti daga. At dapay gayang pa kay naigan na iti marijuana. Ay tawanin ano kasta. May sagmakan ni... Anyay tayong tinagantay kayan ayat mo. Edmar, Tata. May sagmak nga rodin at kayan ayat mo.
May sa pulis ni Edmar, tata. Katagtalekak kan kwa na. May sa apulis. Amo ka di da Don Marcos dayta? Di na mo. Gaputi en limot ti taga Purok Verde. Kinit daw ni Edmar ama ilimot ti kinapulis na. Tapno makawaya sa naimbag. Kastagayam. Pinatgan mo ti taga Purok dayta abanag. Gaputa mo daan na saya at atao ni Edmar. May sagayam apulis ti kayan ayat mo. Ang hapay adi mo ibagakan kwa na tinapagteng mo. Sa bagay, maawatan ka, Rodora. Rodora, ada kagayang balasan ko. Ay, naimbag nga oras mo. Kastamot nana. Agyaman at nana. Di na kon kabutang. Ay, saan balasan ko? Panasingput ka mo. Sige nga, Rodan. Inakon. Umayak tumanin diti ayan nyo. Sige, Rodora. Ay, awanan. Nagpukawan. Wen, imay lang nakisarsarita kanya. Naidalimanag dagiti na inlawan a plato. Nalabit ani Rodora tinangisimpa. Nadalos diti balay. Ay, oray jak makita ni Rodora. Tulungan naklatta ka dagiti trabaho diti balay. Nang runa no amuna ama kumaklaunay. Ada pa'y gayam na luto dito ya. Ada na po ya. Ada pa'y sidaan. Ada rin padak amang mangag ko. Anyati. Dua a plato tinaediso iti labisaan. Rodora, amo kasi kaday ta. Pang-asim, tagpakita kan kanyak, basang. Kailiw ka ang makita. Sa anak, amabutengkan ka. Isu nga agpakita ka kuman. Titugawa. Naigaraw. Uwan, sige. Agtugawak balasang ko. Agsangot ta amangan. Talaga asaan nga agpakita kanyak ni Rodora. Saan abali lang nga Roda na di ka agpakita kanyak balasang ko. Uray saan ka nga agparang kanyak, awan anyaman na. Nairwamak magtankan ka. Nga uray dagiti garaw mulatan, ti makitkita. Hoy! Nangayo adwa! Tulong kayo! Ika agmatidirlatan ika! Agtrabaho kayo! Pangulo! Nagtrabaho kayo mata! Talaga dakkel da ito'y na may proseso, bugoy. Edmar, bumakbak ng lata ni Pangulo. Kinapudno na. Magdadakkel ti balay na itinagduti a lugar. Nung dyan ka man no sa dino dagit a lugar. Basta kastamat ti damag ko. Kastagay. Edmar, dakkel ti kwarta dito. Yung delikado ti biyak tayo. Tayo ti kanito sumyasi ka. Santa ka pakawanan. No sana ti pamilyam ti matay. Sika mismo. Aniya. Wen, kasta ti patakaran na dito Paula day masabat ko. Talaga akas lang anak tibak nang. Hello, Dolores. Good morning. Mayat tilangam Paula. Talaga akas la anak nakatibak nang. Talaga? Katsi ka. Apay adagita kawaslatan ni Rodora ti suot mo. Sana bale? Napintas. Kan maibagay kanyak. Saan ka di? Kang runaan na. Nadalos. Sa bagay. Ungayam. Ag-lunch na ha.
Awan ngamin kaduak amangan. Sige. Orayan nak ijay kantin, ha? Sige, bye! Sige lang. Patgak. Tapno din namat ko na. Aliklik-lika. Agpating gala dita. Sa anak asumurot iti sa dinuman apangipanan na kanya. Ay, tulungan kalatan dito'y istormaw. Lumeng. Tawan matararami daw. Aginanaak mo't itangal daw. Tanalpasan dagiti trabaho kaya uma. Pagyamanak no kasta manang. Ay na. Nagbiityal daw anya. Manumutin abulan ni Dolores ijay syudad. Nalabit nga gandadalan. Kaya't namat aragpatan ti sirmatana iti biyag. Ay mayat Tapno at damot ti makuna ang nakaadal dito'y purok tayaw. Ado ti ubing ditoy, kat agadal damat. Nang runa ta dapay iskwelaan ti elementarya apang rugyanda. Ngam saan pa'y mo't anailukat? As-asikaswan ni Mayora dayta. Kat mabalin nga inton umay atawan, malukatadan. Kan dagitila agtawan iti upat, kada lima ti isursuruan da dita. Adamot ti umay ado ababalasang at akaili, no kasta nga aldaw ti Sabado. Wan nga raw. Mayat latta dayta. Taisupay ti maadal dagiti ubing kadakwada. Nay, ada umay gumatang. Sige, lakwak pa'y nga umuna. Sige latta, lumain. Talaga gayam ngempay paisum ti umay agadal diti syudad, Dolores. Imbagak daytan, saan ka di? Kaya't kung amin na maisaak to amang isuro ije lugar tayo. Kan talaga, akin na maestrate kayat kong adalan. Di mo ka didamagan no anya ti kurso? Anya, Nursing. mayat no kasta? Sapay kumata makalpas ka. Ikarigata. Gaputadyak kayat anangat nga to kanto ngam iti siya. Jak kayat nga artapan na. Kasta? Ay, Paula, talaga mo't nga inartapan kan. Saan ka di? Anya? Iti kinapintas, iti ugali, iti panagpuspuso. Kan, naasidagak pa'y ka ni Edmar. Anya? No agbaligi ka iti dayta a kursom, nasaya at launay. Ngam panagkita kat saan ka nga agbaligi, Paula? Anya? Pagkunaam iti dayta? Pangalalaam iti kwartam, kat agpada talaang anak ko rapay. Mabalin mo't ako na a working student ka. Ngam, si Kapay? Ag-working student? Imposible! Jackpot dyan! Gapota sadot ka! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Rodora!